Musani ukuphambanisa ulwazi nidlala In the ngathi bafethu. Yebo, yazi ngizwa abantu bethi abantu baningi balandela unyazi. Into elandelwa abantu abaningi ijwayele ukuba nokuba wrong nje. Kahleni bafethu, anofuna idatha laleli bandla mase nibuya nizokhuluma. Awukahleni bafethu. Niyazi ukuthi uBombela mhla ehlangana noShembe phezulu kwentaba yomhlangano esedla isidlo la phenduka khona uNkulunkulu la athi uNkulunkulu Shembe usukimi nami sengikuwe la phenduka wawuyise wezizwe zonke ukuthi kwathiwa bheka olwandle Shembe kwathi ubonani wathi ngibona ihlabathi izolwandle kwathiwa Shembe akusiza ihlabathi izolwandle lezi abantwana bakho bangangehlabathi izolwandle. Imuphi uShembe labantwana bangehlabathi izolwandle bafowethu. Lendla mhlathi isizwe sekuseyinsukwini zokugcina isisho ukuthi inyama yami ikhathele ihamba ivalelisa lendla mhlathi isisho ibhatshe endabeni zasozwathini ithi ngiyothi ngibuya ngesiqu sesihlanu ngiyowese ngilifuna leli bhantshi lami. Imuphi uShembe wafuna ibhantshi lakhe esalukazini endabeni zasozwathini mangasile unyazi. Ngoba kwakuyiyo le ndaba enkulu ngo-2014 ifuna ibhantshi layithi ngalishiya ngesiqu sokuqala ibhantshi lami isilifune esalukazini sasozwathini. Ningadlali ngathi bafethu lo Bombela uthe sezokhothama wathi ucela ukuthi ayifuthi angiyeke le ndaba kodwa uShembe lesimlandela musani ukuthi ngoba nibona abantu bebaningi nithi kuyiphutha kwashi uShembe uhlaleshe ukuthi ukukhulisa ebugcwala umhlaba kanti ukukhula kwabo yini ngoba kumele kwanda abantu futhi wabhala uBombela wathi hambisani lezi zindaba ziye kuwo wonke umhlaba wathi abangazazi lezi zindaba kwakusho inkosi yokuqala uBombela isithimba samampondo okusho ukuthi lezi ndaba kumele igcwale umhlaba wonke umhlaba wembatha ingubo emhlophe. Imuphi uShembe kuleyo trajectory musani ukudlala ngathi niphambanisa ulwazi. In the bank you lose. Thank you. In the bank you lose. In the bank you lose.